baletha bapi bona kagoqe ishumi zabo kathi banikeni nawe mfundisi wakho sithathe ezakho lezi ngiyakupha ningacabanga ukuthi mina ngizoshumana la ngoba ngizoshumana nawo zama envelopes ngifuna umuntu enze umshumayo zihamba ezulwini hayi ishuku baqaba molethe ishumi esontweni uzobamba mina angibanjwa ngeshumi angibanjwa ngemali angibanjwa ngegosa ngofuna ukubamba mina ngibambe ngomthandazo akekho umuntu onganinikeza imali enganela mina ihlulu baba uzangu abanye abafika bathenga nezimoto bayithenga baze bayithatha bakhipha nemali bahamba sifake emajele samakhona sathi noma ungathini asijile izwi mawubona ukuthi imali yakho uzokhonza ngayo uthi asiyeke ukuhluma ivangelo hlwane so thatha imali yakho mzalwane angazi uyephi kodwa ithanda mayifani la kuzodla khona thina ngoba sizelaphi imali la sezelizwi likathina sizoshunyayezwa la impilo zethu sibona sila nje sikhathazekile sifuna ukuzwa ukuthi Jesu thini into yami nasezulwini hayi ke mali awubheke nje ishumi kade nisikhipha azikhona ashunyayezwa zona ikhangele izulu ekosini ibone khona abakwele befuya bazojabula enkosini hayi emnikelweni siyezulwini siyaphela sizokwenza abantu bakholwe ngazi ukuthi bakholwe bengabaza bekuwashofa amasuthi base bacanga ukuthi la kule nkonzo ingene inkonzo yamasuthi akuyona yamasuthi inkonzo yokuhluphela ivangeli inkonzo yokugodula inkonzo yokuhlwa nesono masayishumayanga lona bhayi mzalwane ngeke kusho ukuthi sabe sifeyile inkonzo sanibona funda ngathi ngikufunile ngani ngikufunile ngenhliziyo yami yonke angingaphambuki eminyakweni yakho enhliziyweni yami ngiyakulonda izwi lakho ukuze ngingoni abe bekhona bayizwile le incwadi yezakhe chapter 3 verse 1 ithi uthi omunye hayi sifuna izwi thina sifuna izwi yini lesifuna inhliziyo yakho ayithine imiyalo yakho ndodana yami ungakhohlwa umthetho wakho. uyabona manje lento izokwenzeka iphutha mawuphuma la uvele wenze njani kufanele kube yinto ozoyikhuluma namhlanje ukuthi ngiyabonga shezu yabonga awinhliziyo yami ayingakhohlwa umthetho waba hayi wabishop inhliziyo yobani ndodana yami ungakhohlwa umthetho wami kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yakho. uyazi uNkulunkulu usebenza ngani ngenhliziyo uyazi mawufunda kwi-Old Testament uNkulunkulu wake wenza isimanga efuna ukukhipha u-Israyeli eGibhithe leli Bible wayenza yabona ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi mawufuna ukubamba umuntu umbamba ngani uma ngomezulu ufuna umfane kweshela awumthandi ngamehlo ngomezulu ufanele wenze short ungena umfana uqedile noma uhamba endleleni uthi uyashela umfana uyamtshela hayi usekhona usenhlizweni yakho usesekhona okay Exodus lo 14 usho njalo 14 nga 14 u8 verse umfundi angazi umshoko yona kodwa iExodus ndisikhuluma le uJehova waye
ingafuni inhliziyo kafala inkosi aseGibhithe. Yabona uthi uNkulunkulu kuMoses akahamba ayokhipha akakhipha kuphi yena futhi uthi akambamba izandla akambamba umlomo uthi kodwa ngizokwenza kusho ukuthi amagama esalungisa inhliziyo sohamba ibanga kanjani njenge uma ufika isidingo sifike lapho la ekhanda enhlizweni umuntu manje ubuka izinto ezibhedayo lapha efonini indaba iqali efonini iqala kuphi enhlizweni sizona vaya ukuthi lezi zinto ezisenhlizweni uNkulunkulu akazifuni ufuna zichithwe kungeniswe likaNkulunkulu